Entah kesau tergrisau ajar aphuai lalap yu bom bela thap haka playo bela bu Khyrdop gate ke Ophis tekam ke NPP ke badan halo wala cimel. Ya kene kepala lai haka por lai BJA badam syam dan bakam tra ya kene kepala. Kumta la pentip malmar syaki bor pulet kumta haka por saw BJ ki pulet kila pahra ya kate ke jaka pala khangla di kipat ba kali banam sya ban nakaliang ki bom squad kilawan ban benya ya kene kepala badai ubom ubakia kipat ba bat ki betrei Ophis bamarjan kane kila kendet pasien mensiam. Hai lap magi nahi ni bom ID mo. Ya. Ya kan ini jeng tip ba gedon ka ba pus ba dan ba bu untuk bom ID ni Ophis pelau Ophis ni. Te si sentip kontar ngi la ya mi sabar ngi awat ngi tek. Te samlap ini te. Kapor mengaksmi habar giat. Dan habar giat kan. Ayu tiar. Te si sentip kontar ngi la pentip iki pulen. Ti keyboard kulit kala awan pan te. Bat bom squad itu. Ti kila le am ke kakam. Kapor kan BJ silap ni. Tu arsteng lai BJ cinta. Arsteng BJ. Pulit pak dia kan BJ. Aku tu not even 5 to 10 minutes kala ko no. Kei thai PE ba wan bu bom ni beri. Thai ke daw ka. Kata yang hidung ko buat start lo kata ngintip. Ngintip ya kayak kata. Tang kita ngintip ya kata. Kan itu nak kalian kulit ini ke depan tel bari di banyak kan. Di magi hibawan ba saya tinggi yang itu lah evacuate stasiun. Sak yang bandon ke Ahmad tu aja. Kita tip tadi kulit. Long PE kita kerja ya kerja apa? Ngasih ini kaplah. Masih ini tangkap lah. I playo beli. Beli yo di tangki plan. Long kai kucing mas kai bom ni. Ini lo saya amak tak kai. Tak fi baru ni ki beri ki balik bawan ki bobon. Ki buat bukti ada orang tikong badi kuai stai siliang. Ai dak nyu inti beri tu. Si sentip badon kunta ba apa ki weng ki pulit ini ni. Ma. Dia kajik tak takam dai. Mong ba ya nu nu. Dari kadi ke surok lek wan jadi ba baru itu. Tekak tak dia baru itu. Nuangi ipo Khyrdop ru hantu huai ru apa lemka ru di jong agency. Sebab ngala pendek agency target NPP try. Ka Khlem tadi kumta nak kalian joki. Ka Khlem tadi nak kalian joki. Kadang kayak bengyo i ka Khlem på Facebook. Bagi share ki kuy. Kadang kata ngin saya wat. Ndi bawan bu ni kan Henry ki ya. Kila thok kita ka Khlem bagi di maki bawan bu tau. Khlem maki bukan maki. Ni.